Саламатсыздарбы, урматтуу катталуучулар. Бүгүн сиздерге балдар кийимдерин тартып көргөзөм. Европа 4-катарда турам. Курткалар канча болуп атат? Курткалар Kaçka 1000 so'm? 800 so'm, 1000 so'm. 800 ming so'mдан. Менимизди бийигирээк сөйлөсөңүз. 900'dan. 900'dan, а? Mana 1000 so'm. Булар 1000 сомдон экен, пачкага. Buna 850 so'm kukla kurtku. Buna 900 so'm. Zalchik. 950, 900. 900. 900. Buna boş onun rasvetkası. 900. 750 so'm. İyi buna 900 so'm. Балдардыкы барбы? İyi buna kurtkalar arzan. Buna 850'den, 450'den, 600'den, 600'den, 650'den. Көйнөктөр канча болду? Tunikalar 380 so'mdan, jemperler 1000 so'mdan. Bunlar çoğun razmer kurtka kızlar. Жемпушумдар канча болду? Bunlar 280 so'm, 80. 550 so'm. Argilar. Bunun asıdağı 1000 so'm. Bunun. Bunun. Размерлери барбы? Razmer kaç kapıtı? Bunun okey. 900'dan kurtarıyor. Arena A9'ler 800'dan. Bunlardan kalmaya kaldı. Bunlar kızların kurtkası. Bunlar 1100. Bir bunlar var 1200. Sonra kurtka. 1200. Подростковый. Подростковый курткалар. Bu baldan kılınca. Комбинезонlar var. Комбинезондар канча? 530'dan. 530'дан экен. Жазылып турганы барбы? Илинип. Жазылып илингени. 550'дөн, а? 530. 530'дан. Комбинезон. Bunlar kıbı futbolkalar. Кыбы Bunu футбол. kaçka 480 kurtarıyor. Kapşon gibi. Bez kapşonlu 420 kurtarıyor. 400 kurtarıyor. Шымы менен, э? Жоқ, өзүле. Ирандыкы бул, каяктыкы? Турцияны. Турция. Мен аркы баштагылар 250 сом. 200 сомдон. Курткаларчы? 750 экен, ошо базардын курткасы Zara. 750 сом. Оптой дүң басы. Дүң басын айтып атасыз да? Оптом семасы. Оптом семасы. Эмне бар? 1200 сом. Буга уже балдар ичине. Ички расеткасы. И мына бар. 1100. Uzun pası. 1100, э? 1100. Ушунун кичине размерлери барбы? Бар. Малютка размер мынадан бар. Азыркы көрсөттүңүз го хаки свет узундун. Ошонун 8-9 жашар Түшөт ошо. түшөт, э? Мыналар 1000 сомдон. Ошо азыр көрсөткөнүм да. Мына ичи меховый, таза мех. Жуан ошо. 1000 сомдон булар. Малютка. Шымдар канча болуп атат? İştandar da İştandar. güzellikten. Bunlar çoğun razmerleri, kişinin razmerleri 120 lira. İyi buna malutkalar 100 son lira. İlk hamzır, düz rıfatlı ballar var. Bunlarda 380 son lira. 380 сом. Yuvasıyla var. Lerçikalar var. 80 son lira. Toplam. İçini açıyoruz. 80 сомдон экен. İçini ver. Ичим мех. Балдарга шымдар барбы? Kadın kuğu tutka var. 11-12 yaş. Çoğun razmerli. Bunlarda 1200 lira. 1200 экен. Подростковый. Çoğun razmerli. 11, 12, 13, 14 yaşta bakıyor. 12, 13, 14 жашка кетет экен. 9, 8, 10 класса. Сонун экен. Башка свети жок, а? Хаки Kara, свети. hadi oyacı. Kara jakşı. Yaşlar kara jakşı. Кыздардын сарафандары канча? Мыналар. Alarda 210 veriyorlar. На курткалар канча?
Ошо, мына бар. Мына эмелер, мех, Балеро. балеролар. Балеро 400 сомдо. 400 сомдон экен. Балеро 400 сом, водолазка 180, 14 чейин 180 сом. Водолазкалар 180 экен. 160 сом. 160 сом экен. Мына 250 сом. Канчадан? 450 сом. 50 сомдон. Ала 450 сом. 450 сомдон экен. Бул Европа канчанчы ряд? Евро 4. Детский Европа 4-нчы ряд. Атыңыз ким? Нема. Нематка келересиздер. Ушулар канча? 850. 800. 800. Тройка вилли. Тройка билер 800. Там. Мына бир пачка калган бар. Размер кандай? 3 талик. Ошо жаңы төрөлгөндөн баштап 1 жашка чейин бар. 1 жашка чейин четко экен размер. Kurtkalar kaçadan ekan bu kuşlar. Мына курткалар айттыңызбы? Алар уже сезон өтүп калды. Мен киресиз. Булар осеннийби? Коштан, асен десе. Демис сезон. Демисиз. Кымбат. 600. Сондай сатышып атат. Кошон. Пачка ценасы? Пачка ценасын айттыңыз. Розница дедилер. Канча? 100 грамм var пачкасы. 85. Bunlarki 90. 270. 400 gramм. Несі менен içinde? İçinde şapka, pantolon, eteği. 4 metre. 400 eкен. Розовый да ошондой, э? Розовый da şunlar. Pinetkala. Пинеткалар канча? Pinetkala пачкасы 85. Пачкага 85. Курткалар кандай? Bu da 650 lira пачка. 650 дөн, пачкага 2 жөн. 2 gün. Кемзирлер канча? 180. 180 ден. Курткачы? Шыны менен бе? Куртка тройка. Куртка тройка экен, канча сом? 900 пачка. 900 үстүндөгү? 450. 450. Жемпирлер канча? 250. Надгрудниктер канча? Булак 35. 35 не касамасы. Мына эмелерди айтыңызчы, комбинезондар. Комбинезонlar 550. 550 дөн. 400 үстүндөгүлөр, э? Шуну менен 450 дөн дедиңиз, э? Балар канча бар? Булак her türlü 200. Курчанка. Var Курткалар канча? 45 milyon. 900 lira пачка. 900 бу пачка. Мына да 900 бу? 900 пачка. Aşırılarda var. 1,5 миң экен мына данага. Куртка, комбинезон, двойка дейт. Булар канча мына комбинезондар? 1,5 миң. Одеялдар 750 роддонго. 750. Масалар 250. Пинеткалар. Тройка 2200 дейт роддонго. 550 var mı? 650, 550 var кандай экен. 450 сом женский комбинезондар. Курткалар канча? А? 1000 сомдон канчага? 2000 сомго чейин. Мына конверттер 1000 сомдон экен. Сумкалар канча? Дана эле? 500 сом экен. 250дөн 500 сомго чейин экен сумкалар. Комбинезондор канча? 1600дөн дейт. Одеялдарчы? 400дөн. Бул жакта конверттер канча? 900дөн 1100ге чейин экен. Да.
Şunolar 240, 300, 280 arttırdı. 260, Kançadan baştalap? 100 somdan başlar. 100 сомдон канчага чейин? 300 сомго чейин экен. 350 сомдон экен. Балдардын ичин начос. Шындары. 850дөн 1,5 миң сомго чейин экен. Курткалар. 850дөн 1,5 миң сомго чейин. Кичинелери 850. Шымдар канча? Шымдар, кыздар? 550дөн шымдар. 800дөн 2 миң сомго чейин. Курткалар. Шымдар. Курткалар шымдар менен канча? Данага 2,5дан 3,5. Çoğun kişiler razmaya baracak. Канча жастан кестекен? Bir yaştan başta birinci, ikinci katka şey. Var mı? Üçüncü katka şey baracak. Çoğun patrasko beşinci hafta. Канчадан канча чейин басы? Ağır 3.000'de. Çoğun razmerler. Булар 3 миңден бе? 3 миңден. Курткалар кандай? Балдарга. Kan arkandaylar. 1.500'dan. 2,5 var. Чоңдору 2,5 мына зеленый. Ова. Көк 2,5 Канча жашкасы бар? Patrasko birinci kattan выше geldi. İki razmer. Биринчи класстан 7-нчи класска чейин окшойт. Мыналар кандай мына курткалар? Bir yerde 2.000'lik var. 1,5'lik var. Кайсылар 2 миң, 800 кайсы var. 1,5? Ova. Paket takon. 3.400 oldu. Мына красный канча? Krasna 1,5'li. 1,5 миң шарфы менен. Bir жарым миңге. 1,5 миң. Комбинезон канча? Kamyonlar 650, 750, 2,5'lik var, 2.000'lik var. Şular var, Мына 1,5 куртка var. канча мына? Bu şumu men 3.000'e düşüp берет болсун. Өзү сатылбайбы? Жок, өзү сатылбайт. Вторник келет, двойка, эме, одиночка бар. Мына курткалар. Баларын айтыпчы, мына фиолетовый, кызыл. Буларды 1,5'dan эже düşüp берет болсун. Бак койду. Yaxşılar düşürdü. Peki çok farklı bir yapıyordu. Nasıl gidiyor? Мына блестящийдин басын көрсөтүп койчу. Мына. Булар 2.000'den de 1.840 berdi. Булар 400'dön 550, şuna razne seninle getirecek balarım. Шемпирлер канча? Булар эми 450'den 440 берем, мынар 550, 500'den кылып берем. Ошону разне кетиrecek. Шапкалар жокпу сенде? Çok. Yarımdan эже. Булар da 2.000'den de tas düşüp berет. Ne de otazda tapsın. Ertan 1.340 berdi. Мыналарды ба? Ова, азазмын. 2,5 миң сом дейт мына. Комбинезон. Kargina içini açıp. Кайсыны? Ичин ачып көрсөң? Көрсөтчү. Siz açıp görürsünüz çeçe. Çocuk koyun dedi. Monkiler fabrичный. Эмнелер дейсиң? Monkiler fabrичный. Mına, meh original. Çön kişiler razmer doğar. Şunu azıcık.